da ludu glavu zaustavi. Ko te je doveo meni baš takvu, da te srce kao nikog zavoli. Svoj ću život za života zbog tebe prevariti. Video koji ste dugo čekali, najveće misterije sveta, 4. deo, jer ste vi to tražili. Postoje neke misterije koje postoje godinama, priče koje se prenose sa kolena na koleno sve dok ne postanu pravi mitovi. Ti mitovi se prepričavaju dalje sa nadom da će se otkriti njihova tajna jednom za svagda. Mnoge stare misterije još uvek su glavni fokus za istraživače amatere koji se nadaju da će baš oni pronaći deo koji nedostaje. Da li imamo odgovore na sve? Naučnici će reći ne, bar je to odgovor na duže staze. Da li su odgovori na neke od najvećih svetskih misterija nešto što bismo uopšte mogli da shvatimo? Da li bi nas odgovori uznemirili više od same misterije? Moguće je, jer da budemo iskreni, neke misterije su toliko jezive da ni ne želimo da znamo više o njima. Superman Macclesfielda. Kada upravljate ogromnim avionom na nebu, očekujete da vidite neke nove vidike. Ali nikada ne biste očekivali da vidite čoveka koji proleće pored vas na 1000 metara visine. Upravo to se desilo pilotima Airbusa 320 koji tvrde da su upravo to videli u junu 2014. godine. Dok su leteli iznad Macclesfielda ka aerodromu Manchester u Engleskoj. Piloti tvrde da je čovek leteo na nekih 100 metara od aviona i ostavio ih u šoku. Nije im bilo jasno kako se kretao kroz vazduh bez padobrana i pomoćnih sredstava. Piloti su ovaj slučaj prijavili kontroli leta, ali radar nije uhvatio ništa u to vreme. Misteriozni avijator nazvan je Supermanom od Macclesfielda. Anomalija Baltičkog mora. Juna 2011. godine ronioci iz tima Okean X pretraživali su Baltičko more kada su naišli na neverovatnu formaciju koja je nazvana Anomalija Baltičkog mora. Ova anomalija ima prečnik 60 metara i kružne je formacije na dubini od 85 metara. Nalazi se na visokom stubu i ima strukturu sličnu stepenicama, koje vode u tamnu rupu. Neki spekulišu da je to stara struktura iz Drugog svetskog rata, potopljena relikvija, a neki tvrde i da je leteći tanjir. Možemo samo da čekamo na rezultate podrobnih istraživanja. UVB-76 je ime koje se koristi za misterioznu kratkotalasnu radiostanicu koja se emitovala konstantno tokom 1982. godine. Koristila je frekvenciju od 4625 kHz i emitovala kratka monotona zujanja na 25 tonova po minuti, 24 sata dnevno. Povremeno zujanje bi se zaustavilo, a čuo se glas koji je pričao na ruskom jeziku, a onda je zujanje ponovo počinjalo. Neka emitovanja otkrila su imena koja bi mogla da budu znaci poziva neke identifikacione stanice. UVB-76 je bilo ime za ovu pojavu do 2010. godine, kada je stanica sama sebi nadenula ime MDSHB. Iako postoji nekoliko teorija o prirodi i razlozima emitovanja, prva svrha nikada nije potvrđena i ostaje misterija i konstantan izvor spekulacija. Kit od 52 Hz. Preko 25 godina
Morski biolozi prate pesmu kita iz Severnog Pacifika. Većina kitova peva na frekvenciji od 10 do 20 Hz, ali ovaj poseban kit peva na 52 Hz. Kao rezultat, istraživači nikada nisu dobili odgovor, ostavljajući ovo stvorenje poznato kao najusamljeniji kit na svetu. S obzirom da kitovi tipično pevaju na nižoj frekvenciji, kit od 52 Hz kao da priča drugim jezikom od ostalih kitova, ako oni uopšte mogu da ga čuju. Glas je spustio malo frekvenciju od 1992. godine, što indikuje da je kit omatorio ili porastao. Istraživači do sada nisu uspeli da identifikuju vrstu kita, ali spekulišu da je možda deformisan ili je hibrid neke druge vrste. Iako njegovo kretanje može da se uoči zvukom, on nikada nije viđen i za sada je jedini takve vrste. Flatwood čudovište. Stvorenje je prvi put viđeno u Flatwoodsu, u Barkstonu, zapadna Virđinija. Septembra 1952. godine svedoci opisuju da ima 2,1 metar sa tamnim telom i licem koje sija. Glava mu je horizontalno izdužena sa veštačkim krugom koje se pojavljuje iza. Ima velike ruke sa kandžama nalik prstima. Prva od brojnih viđanja uključivalo je grupu dečaka koji su istraživali jarko crveno svetlo koje se pojavilo na nebu. Pronašli su veliku crvenu, pulsirajuću kuglu u obliku crvene magle koja je činila da im oči i nos gore. Svetlo sa njihove baterijske lampe otkrilo je nedefinisano stvorenje koje je stajalo blizu obližnjeg drveta. Ono je ispustilo neki šištav zvuk pre nego što je kliznulo ka njima. Grupa dečaka je odmah pobegla iz tog područja. Nijedno adekvatno objašnjenje nikada nije dato. Blup. Blup je ime dato ultra niskoj frekvenciji i neverovatno jakom zvuku koji je detektovan nekoliko puta od strane nacionalne, okeanske i atmosferske administracije 1997. godine. Zvuk ima jake varijacije u frekvencijama i podsjeća na živo stvorenje kao što je kit, ali je nekoliko puta glasnije od najglasnijeg snimka svih vrsta. Ovo dovodi do spekulacije na mogućnost da postoji stvorenje koje je veće od najveće poznate vrste kita koji se krije u dubinama okeana. SS Orang Medan. Ovo je klasična priča o brodu duhova. Priča se prvi put pojavila u seriji članku u holandsko-indonežanskim novinama 1948. godine. Priča kaže da su 1947. godine dva američka broda primile hitan poziv od holandskog broda, Urgan Medan. Poruka je bila poslata Morzeovom šifrom i u njoj je pisalo da je kapetan kao i svo osoblje mrtvo. Nekoliko trenutaka kasnije još jedna reč je stigla: umirem. Zatim tišina. Kada je jedan brod pronašao Orang Medan i ukrcali se na njega, navodno brod je bio pun leševa sa otvorenim ustima, otvorenim očima i bez ikakvih znakova povrede i bez preživelih. Uskoro je izbio požar u delu prtljaga, pa su svi morali da se evakuišu. Brod je eksplodirao i potonuo. Misteriozne smrti nikada nisu objašnjene. Tamam Shud slučaj. Ovo je neotkrivena misterija koja uključuje leš neidentifikovanog muškarca koji je pronađen u decembru 1948. godine u južnoj Australiji. Slučaj je nazvan Tama Shud, što znači kraj ili gotov na persijskom jeziku, a upravo to je pisalo na papiriću pronađenom u njegovom džepu pantalona. Telo je pronađeno na plaži Somerton, kako leži u pesku. Na njegovom kaputu nalazila se na pola popušena cigareta,
Ova misterija bila je predmet mnogih teorija, počevši od identiteta muškarca i stvarima koje su dovodile do njegove smrti. Hinterkaifeck masakr je ime male farme skrivene u bavarskim šumama Nemačke. To je mesto jednog od najvećih nerešenih zločina gde su žitelji farme brutalno ubijeni sekirom. Žrtve su bile stariji bračni par, njihova ćerka i njeno 2 dece, kao i pomoćnica. Veruje se da su članovi porodice izmamljeni iz kuće u ambar 1 po 1, gde su im odsečene glave jednim potezom sekire. Tela su pronađena u ponedeljak, spakovana i pokrivena. Dokazi su ukazivali da je ubica ostao preko vikenda na farmi nakon što ih je ubio, jer je sveža hrana bila pojedena u kuhinji. Stoka je redovno hranjena, a dim iz kamina su videle komšije, ali ništa više nije otkriveno. Marijana, misteriozna ajkula. 1989. godine, tokom jednostavnog eksperimenta u Suruga zalivu, na dubini od oko 1,5 km, japanski naučnici svedočili su nečemu neverovatnom i to su i snimili. Oni su tražili duboko skriveni podvodni svet i postavili su mamce na tlo. Kamera je bila prikačena kako bi se videlo kakav sve život postoji na toj dubini. Ali neočekivano ogromna ajkula ušla je u kadar. Ona je bila toliko velika da su ostale ajkule pokušale da pobegnu kako bi izbegle susret sa njom. Ona nije identifikovana i teško je izmeriti njenu veličinu od oko 9 do 15 metara. Kineske mozaik linije. Jedni smatraju da je ovo tajni vojni poligon, dok drugi misle da se radi o poruci posetiocima iz svemira. Ne postoji mnogo informacija o ovim čudnim, ali opet lepim linijama urezanim u pustinji u provinciji Gansu-Sheng u Kini, dok neki smatraju da je ovo tajni vojni poligon. Drugi misle da se radi o poruci posetiocima iz svemira. Međutim, pravog objašnjenja nema. Kamena lutka. Pronađena u julu 1889. godine u Nampi, u Idahu. Ova malena kamena lutka ugledala je svetlo dana prilikom kopanja bunara i potom je izazvala zanimanje naučnika širom sveta. Bez ikakve sumnje, napravljena je od ljudske ruke. Pronađena je na dubini od 100 metara, čime se može izračunati da je nastala davno pre nego što se ovde prvi put pojavio čovek. Kameni kalendar. U egipatskom delu Saharske pustinje leži najstarije poznato astronomski poslagano kamenje na svetu, Napta, 1000 godina pre Stonehenge-a. Ljudi su postavili kamenje u krug na obali jezera koje je davno presušilo. Ovo 3 metra visoko kamenje dovučeno je ovde pre 6000 godina. Iako je danas ovo područje Egipta pustinje bez padavina, ovde su nekada živeli davno izumreli bizoni. Iskopine pokazuju da je ovo područje nekada bilo veoma naseljeno. Pitanje je čemu je služilo ovo kamenje, još nije dobilo svoj odgovor, dok neki smatraju da je služilo kao kalendar, drugi misle da su se ovde prinosile žrtve bogovima. Drevni svemirski brod. Ne radi se o letelici, nego o crtežu u pećini koja datira 5000 godina pre Hrista, a nalazi se u Japanu.
Snaga piramida. Ove piramide nalaze se u Teotihuacanu u Meksiku. U njihove zidove ugrađen je mineral poznat pod nazivom mica. Ono što je začuđujuće je činjenica da je najbliži kamenolom u kojem se nalazi ovaj mineral u Brazilu, hiljadama kilometara od piramide. Pitanje koje se postavlja je zašto su drveni graditelji prošli toliki put da bi ugradili ovaj mineral u zidove piramide. Jesu li pomoću tog minerala upalili neku davno zaboravljenu energiju kako bi očuvali svoj grad? Fosilizovani div. Ovaj fosilizovan div pronađen je u Irskoj 1895. godine. Visina je 3,6 metara. Otkriven je prilikom miniranja obližnje planine. Uz njegovu veličinu začuđujuća je još i činjenica što na svakom stopalu i ruci ima po 6 prstiju. Potopljene piramide. Uz kubansku obalu nalazi se na nekoliko metara potopljene piramide. Pronašli su ih američki arheolozi i odmah razglasili da su pronašli Atlantidu. Ne postoje nikakvi pisani podaci o kom gradu bi moglo da se radi. Postaju samo nagađanja. Divovi iz Nevade. Postoji legenda o 4 metara visokim crvenokosim ljudima koji su živeli u Nevadi. Legendu o tim ljudima prenose indijanska plemena. Kasnija iskopavanja na području Nevade rezultirala su iskopavanjem velike ljudske čeljušti i 2 kostura. Jedan visine 2,8 metara, a drugi 3,5 metara. Most psećih smrti. Ovo je most kog psi počinjavaju samoubistva. Nalazi se u Škotskoj, sagrađen je 1859. godine i postao je poznat po tome što je mnogo pasa skočilo sa njega, bez ikakvog razloga. Lokalni vlasnici pasa izbegavaju ovo mesto zato jer psi u njihovoj blizini postaju čudni i cvile, a oni koji pobegnu sa povodca skaču sa njega u 50 metara duboku provaliju. Više o ovom mostu možete detaljno pronaći u videu koji se nalazi na kanalu M-Media mreža. Aluminijumski teg. Možda se čini kao da postoji objašnjenje za aluminijumski teg, ali činjenica da je izgrađen od čistog aluminijuma i star oko 500 godina govori da nešto čudno postoji u vezi sa njim. Naime, aluminijum nikada u prirodi ne dolazi kao čist metal, nego u mešavini sa drugim metalima, a kada uzmemo u obzir da je aluminijum otkriven tek 1808. godine, a njegova proizvodnja počela tek 1885. godine, ovaj tek postaje sve čudniji. Loladov tanjir. Ovaj tanjir je 12.000 godina star. Kamen pronađen u Nepalu. Izgleda da nije Egipat jedini koji je bio posećen od strane malih zelenih. Na tanjiru je prikazan leteći brod u obliku diska, ali i figura koja podsjeća na čovekolikog došljaka iz svemira. Šta vi mislite o ovim misterijama? Pišite nam svoje mišljenje u komentarima ovog videa. Obavezno pogledajte prvi, drugi i treći deo najvećih misterija sveta na kanalu M-Media mreža.
Ja sam Nenad i do sledećeg videa. Srdečan pozdrav!